RDC muhanji ntukimanya government yiturumu bese byakakigamba ngo tuhambirwe ihanga ryo narahambirwe institutions zahambirwe mwe umuramuzina wakataruwe akareba atatishoze segirinya abana banje bino kubaho aine family aine akarumo kandigeho hati nanyimbuza se omuramuzi kare yabirari mwacho kandi ababe bashanga segirinya mu compound bakamuyabura bakabambarga. So it is the system vorongoto oba mwango bamgira ki and this thing is political kinkwizuka enyimaho nshanga ngo basegirinya kuzafuna beiru bikajibwa mbampuka byajibwa mba obed bwanaka ngucyaguranye manya yahunama manya yabirgaho bo bari yo kugira ngo habakaba hebaganise mwoko mu kibina cyabo tutakukimanya bargayo nguno manyana baza kweshengereza government nibaza kushabe kiganiro wa president Museveni arekure segirinya na sewanya. I don't believe in that. Tindu kwikiririzo mu kintu ejo mureke tuzo munsi era murenko kuzire seginya kare yabirakozire kibi akikozire gari amazima reka itekarira murenko kuzire ki ngukuriri kwa kasegirinya bakamukwata politikare emishango yabwe kere politikare and segirinya kuri yabira kina magaro mu nsomo abenaza kuwiningo go mushango. I do believe akanoreba ubwo mushango no kujya mu politiko bakagutaho tubagucwire tubazire so byazomwe byazankayi byazo mu kwetorora hamweru yafa kwa segirinya yafa ko muzira you people batwango batwikiriza segirinya yafa kaki yafa ko muzira and yakirogu omuramuzo waremerwe kuramura amazima yakira abantu bona ande cyo kureberaho ndukumarira turebe bana ko gubakihura bakabino bushoborozi bw'amani entaresibe batekaho obushoborozo be bakozesa obwire kubwagire kushesha bwabagarukana twashanga bo benyini agamateka gona gwemba zemerano gagira ki gabakwase turebe ubwire bwo bote nomine abantu abembefura bamano mu government kiyamazire kurugaho baba enkwatwa. So you people tuino kujumira kintu cy'abanya Uganda bona tuyiremwe byo butegeke naki kandi okukireba higuro mbasegirinya naki nembero mu bantu nukwera abantu hansi bariyo nibafana ngo kugira ngo tine kiba kumanyiso misho gihangere konka habwembera nkeje gamba nogu ahabwembera nkeje habwo bukwatwa gwihanga ebintu biriyo mbuherekerera gamba nogu barasinga uko munoreba abagamba no reka kuba korekereza ati mwa bari mu system nawe kana hamaka barageta John genda bishi ati noreba umuntu kuba inejara na noyo gusi interest zawe tuzikushana so kuko wakubokwa tumusaramu kambuza uti empone nuzire ningate nuzire ekibuzo no wakibuza kunka wakibuza umuntu utaro so the test it na wasubutajima nabwo echo tumi ni respecting okufa kozi nyoba kanyango ubona azarwa niza kufa kandi kirinyita tindi kimanya kandi shaha yona kandi nati uko kubaho kozi so you think kwenda kubi discussing rufu ene kozi as long as no rufu konka scientifically tugumere ku proving the cause of death nimbasa kunywa marwa garetere umwisi gwa muhero gwagenda konka tiyundwa rero kuba yanyita so to me ni teka kandi abarwo mu government nchakarimbo wasako batari mu government still kurewa bwashino teka ngo kuzo mu government it's a fixed asset. It is movable. Government is for everybody. Today I may be RDC, tomorrow I may be the leader of opposition. No, I want us to discuss in a dynamic way. Can't in check about government at that time had no opposition. However, opposition, some of them had no government. And therefore, what is government? So it's not a discontinuous variation. A discontinuous variation in kukushanga was you go musije nabwo cyo turihinduka and you must die as a man. Kukana bwa surgeries na cyabana basumira technology that there is a possibility of now changing the sex coming transgender. So hati to me umuntu wano ugamba rukumangu nchakariri aho uri no ugamba aho ngomari naza kumuvinga na niyonoza
then ahori ungo munaza that is a vicious cycle. So to me nicho kurebera nani arguing ati I even don't care whether nguko moderator yabuza ngo bari mu government na nancheka ari cyiza naza kuba na process naza kuba and all of you kuko mu studio ngo ba candidates bo gukora mu government naka umukuru munywani wanje rubarema nchekare na wasakora mu government because ikindi shuwa ashumire ane engineer bwaryo w'amashanyarazi hatu bamwita aba ngo atubere engineer wambara na ikirezi and he must give service kandi umemeze kirajuru gukora mu government ya RDC na wasakora district engineer warwampara. So to me ni teka ngo okufa kwa seje nyaguko nakugamba tukakora activism hamwe kandi akabaye n'ibirwarabiye. Yes, the sparking point may be bond ninga bail konkabo baramuzi akireka cyake nasi mu government order from above nchizangana na senior wanje muhaji terho hati umu system koko kure numukora arhabata bo kwefura and I agree with the honorable councillor wa finance nibaba tari nabamani nywarho one time umna impandinga kesi yitaka umuntu yanterese mu yanjangu nakora mu state house no mwita nanka erita karigende hokache. So what I did na kwateje na mbe anterire na checking amazina na shanko gusindika mobile money amazina nagabona na investigating na shanga rwo mwana wa boda hariya nakabya akakubaza you say mwegende serezaga password that's why no muntu kakunterra atindu commissioner atmani kuri mu state house in office come to the office simutindu kumanya muntu ujyo ningamba nawe anybody can disguise as a station manager ready with ukugamba turyahabwe Dickson kumutwara daki. So hata onyoni teka nabaramuzi secondary abaramuza bamwe they tend to be loyal to the system so that they can get promotion. Ntubatabatumire abamwe just nagira tato kushanga ubwaza mu state icyo kumasa na president ine interest mbaza kubamba broadcasting live ama television kanyure kamani nanyi chakari bamborunda ka promotion nanyi bakora iki batwara umukoto bapira nahaye wayite konke tukugira ngo nere na order from na wambuza kai president amuterire se munahata then second last no kugira ngo judges abamwe ndibenda favoritism abaramuzi bahati bakwenda reba kizori unoza kumuba tumwakenda kuza basics hati numushare mushangwa according to the interest na ningambo z'umukwihabara then oshanga ngo mushango nunda gukozesa okurwana urutaru rwawe because tabaruba kutabariza toramuhagire naka mbara district nabwecho ni wabona hiyo nambonera nuhuru muramuzi yajata namubona ataka kashaka pure nkantiganisa hatu wamubona nakashija kature nkakuteganisa na rule of law byiziranka. Then lastly tuino kumekinga shuwa kure ngo bajagize bakusa ku murisisi mureke kwe kwasa order from above tuzuruho baba leta umuntu karajunzire ebyere besinga medical ground is umuhe bail after all you have reasons ibi tukuza kumbiti bya order from above tukazimisa government some of us tukazomba home bright wanje kamwe hariya RCC yatwima bondi twaza utwatu yaterayo kubatere kwire bagaraka barabikanye benda kutwata batere kuri nazicu now atokuwabira mutumire no so it is not there abantu befura twichirzangane ngo kwefura mu system zitu. And for me I believe ngo abaramuzi they are still independent kuko nabo abaramuzi benzire interests of government. They want ni benda kwaterisho rw'umugiga rw'umukama kujya ahubwo akatuyamba mushango gwananga. That's why it's inchona beningambara bright ntata ubuto corrective mu opposition bakaba kwata bakwabondi kunkati bakwata taro bondi. Why? Because bakamanko kumambahereza abana bondi activism bagishungiramo. Now they have made activism risky kugira ngo nahatu wa demonstrating urutindo rwa katete nibakumusha ngo wisura umuntu. I remember urutindo turabikore ejo no kigamba abo kugira ngo mbera no kweri ninga kanga abantu abo kubamba and be promoting a policies za government
aro kugipromoting ari kugira ati nyenda bandebe inchakare bantu barunda baramuza bakuza kuteka ko ahidare rindi ati babemba mangugwa katuyamba mushango but to me nico rukurebana baro yaza tubakiza nabo hati bakarita system yo kugura imishango tubakine na bwenge bwo kuza imishango yo kureba hati nagenda yes nagenda amanyungu mushango we are clients bakiza no baro itoto ba clients nakujya tereta miliyoni 500 ati inshaje miliyoni shaje nezo muramuzi ati 30 neza DPP ati 10 neza karaka ati nbaza kutumushanga twonke byo kugira ngo nuza kukotinga atkuze atumushanga utine horagwi so umbare babakomara matene betorora without their money kachaka ntwako umukuru arugomezamu hati hari umubuzi bo buryo muzako nkani nganira bona lecture wanje chifu bamuhiga nza kumugamba najangu akayi no musango gwitaka oguyabire na gurra achereka sese hati hiza abantu no mabantu bambahoza no basa kuro umuntu omanyoto ayine chances zo kusingo musango hatuwe nanka keraka wo maramuzi yagenda yareba ogo yabe naye bayine chances zo kusinga yajati atomuna muziyantu mangompe miliyoni 15 omaramuzi awusara umusango ngo yakwata miliyoni 15 yaza hakeraka kiazire keraka okwo keraka akaya akazo mfaira gumana gishoma mware ngo arwo chances at the end of the day omuramuzi kiyagire at even atinka hindura mayinda muheru kana sanjere epapura bukabi fojide byabiyeberumu at namusingiso musango at kana gumusingiisa acuryo mukoti ndiyo nisoma koyeka ngo lyasingo musango at keraka akanyomboro kampora yagenda so nyenda kiriyalinge kintu eki ngo abaramuza abingi nabajaja bingi tabakulyanguza konkaru mwa bakeraka baba betorire ne bagenda benda kwekoyeso bwa broke barukusisa amazina gabaramuzi se kintu ecyo nyenda finally no kugira ngo nahoraho na reprose nagambe kugira ngo the system you see the system it's like a body erisho ryafa tokoreba konkibondo narwandi yenda kurya kandi ibondo ryarwara kigere kintu kutambara to me the system is opposition is also part of government. That's why in every policy making body natiko kuba roho opposition accountability is umuchiko bwa nanka bwa oversight leader of opposition now challenge yo kuba kugira ngo tuteko opposition zezo wamo bwa leader of opposition takuza kubukora ashitandukana ku parliament nawe ayenda azumudirize now otimuherezo bwa commissioner ari ku representing aba bright bakari abaza kubagana miliyoni 800 nanye mu penjeri atabo kabargaho kare so at the end of the day abitukutomo opposition zongubo ba checking kuba kushikita bakora gwabo hateriya government yekikore byayo yagumanera byo magendo zayo hati muceza ngo government baremise abanye bu opposition ko barga buciko ubwo kamuta kubata skinga izi state kuzagiye kurabaho bagite kumwaje kumpa kugipasinga mukamurinkanye at the end of the day it is not the decision of the government nanye nabanitegeka okampere zo mutara checking ari wiki nkagumana indabye ibintu byanje you don't blame me yes ori already was kamapure program manya epfo mihangari yawe hatwine message nezo bright najate Marvin Katundu kuruga Toma najate condolences to Bright for losing a friend and a party member najate we condole with you then happy cheer ongom then Arho David warwenyana primary school namwana muchaho ahadipo arwentuha mwebare kubatera aho bizindaro kandi tubasimira kimwe munonga hamwe no munyarubindi Nesta hadipo ya Pepsi liwe tukusimira kimwe mwebare kuhereza abantu bohereza mukurikeza katso mukahumuno tugaruka okiriyarigana katonyeza 2 program yakirimanye pfumi hangari ya Radio West Gamapure mukurikiye mukahumuno mukane tubasimira kimwe abaturikirize tukuratire aha WhatsApp number ya not mushanju mukagisha tunshanje na mwenda ashatu na mushanju anani 5 ninga tukuratire aha X to Radio West UG ninga atubari hawedi teka ishiteka teko cyawe ntujya kwata mu mushaburo tubasa kubasiba messages
Bright ni mango ino rugendo rwo muno nanye nakwe dakika nkishatu turimo twiruka turirira kutaha omukaruru manifestos zirimo zikorwa turimo tureba at a time of national development plan kugira ngo parties shema kwa writing manifestos zazo to suit interests zihanga konka tugaruka tuyebuza preparedness yebugombe yerinka ntureba NRM nayo kanetereze byayo yatishowize guidelines za NRM za primaries kandi no kubaragendera but twareba mu position mu kirimo muryana no mu kirimo mwitana muri nkabatire muhanda so eshonga ya manifesto neshonga kuri kuteka kandi kugira ngo mujya writing na NDP hino kubatambi ikono ninga njya kuba yamba kugira ngo enteka zanyu zabasa kuba accommodated on program ya government. Wewe mnongo mwana Dickson nyenda kusima batensa barwaho akubona bikiriza ngo owachitinisa segirinya akashima kutunga beiru akaza kuraguza kandi kuyakuba yabe nimishango iyabe yakozire kuba kugamba okumuraguriza akakira rero bakamuturayinga hurire kikaba kirigiye kitine shonga yone mwena kumeza mahumure mu musingi umuteza program tuturuntu tugira kibuze cocho wambuza okiriyesire ni bamweta rugorobi rugorobi ejasha no mumbibira mabati gakaramuta rugorobi ni minister mu cabinet ya Museveni rugorobi ni minister wa planning hato mutro planning akiba mabati ngomu naku wakaramoja no tekata unaza ku planninga rero ngo tutunga amashomero marungi ogwo muntu akapuraninga tutunga amarwariro garime mbazi ogwo muntu akapuraninga abana bitu batunga imirimo umutesa program ebigombe bitarukishana gine enjiri ninga ebigendererwa bitarukishana ninga interest bitarukishana habukuba nka president Museveni we nashoma budget esente zona zirungo mu security na PDM ngo twakube turitwe cyo tukare takustokwe habyo tukamenya tugira ngo sente tuziteko mbintu evyo bitari kubaza gukorwaho umuntu wa burijo government ishimwe kubona ikora kandi bimanywa na security nemo muri yes batusokuteyo nyinji munonge zirengire abo kuba ama international organizations customer UN OAU bagamba ngo at least education ishimwe kutamo bari kwingana ki umuherese ushimwe kubona utameze kwingana ki yes ushimwe kubona utameze kwingana ki konkati yani tutameze kwingana ki hati no bazo takwata 9 trillion ukasitomo defense ukakwata 600 billion ukasiteko education so umuteza program ito tronto gira ngo abana bishomero aba primary national platform negira ngo abana bishomero ba primary bashimwe kubana bashomera busha kandi agabashomero ga private agakushaba school fees nyingi zirengire gashimwe kuba regulated umuntu akabaza kushomesa umwana we NRM negira umukanwa ngo kushoma no kwabusha waza yishomero no kusheshura yes bone baje kushoma no kwabusha ha TV konga waza yishomero no kusheshura tari yishomero yabusha number 2 ni baje gukuraguza umarwaro ga government ngo ni free oretwa gate ngureta katabo ko kwandika sebo wareta katabo hadi mwana umbuza katabo irwaro kure tinda katabo ko kwandika imbazi ni gino mubazi ko kumpandikira aho kimaze ngo bampandikira umbazi zo kugura mu pharmacy so uteza program haruwe ibintu nkengudo nyoni ipinga chitoti twanje twamba konga cyangwa kurga twamba kuzambarara niki onundratira zinge tingaye kora rugudo konga chitoti ninche hinjira kandi ushanga stari priority ya NRM kubanze ngudo nkuru so ito teka tuti ngogo aba baresere biteka teko bagwire bareke buri kibina kirete manifesto yacu rero kukira bacagiro mbwebembezi nato kirabakinde development plan yacu abo ko tukaje ngo hate erete development kore manifesto eri kutambure mu development plan ya NRM so hata untu watu ndokindwa kibere mu gwa state na gutarwa government iyare nyonko muntu ni teka state kasho no kirango so your argument is ngo no butwa kutekinga over ngo the state remains state remains konga manarama abakwebembera state institutions abari banzo mu bihome abari kirebizibu mwera ko kwatwara abari za exairo hata bibera with dismantle iba kozire tanko aba waje to mwana yata kushoma mino garuguru konka yamana no kushoma takubona murumu amahanyarazi
bagira ngo hatuye umemegenzi ngo abo Kongo bakatera amashanyarazi ngo ako ababire nibakura amashanyarazi munaba South Africa kashi ebyamashomera bakubikurura kana ba Uganda katurimwe gushomesa abyamagwaro abakubikurura kana ba Uganda katurimwe gushomesa minister wengudo ebyina kana mahambira gebita kuri kana banya Uganda so echo no chokwe kwasa konka yone tekateka amazima garugo nigagira ngo NRM government take planning raje abantu bayo akwa priorities ezitekateka nguni priorities z'abanya Uganda yote kuzireba ka priorities ni nyenda kubagambira ndi kwendera ngo agriculture is the backbone of Uganda agriculture niyo ekwatirire ngene backbone ya Uganda konga noza kurura ohurira ngo agriculture bakereza nka 1% ya national budget ohurira ngo most agricultural products we import them from desert areas so shanga ngo mazima ntuyo muceri Egypt nguni tuyihemboga Sudani nguni tuyihe bintu Libya mazima emiyembe ntuye Kenya so ebe bintu kebiro ra twakini government iri kwata planning yesu yena kugambere ngo ejo tukubasika ngo itsa kubasa kuyamba abanya Uganda hiwambo zakabuzo rukendera kugira ngo ece kiriho nikibaza kuletera political parties twagarukana twataka kurebana je the answer is no ntabwo kuba itwe twaza kurebana abari kurya tubakarebana je n'abatari kurya abarwire tubakarebana je n'abahurire abari kushoma tubakarebana je n'abatari kushoma nyondo kire mwishomero rero ngarukane niwe ngo shoro kushoma nguru no shomera busha ngo tokereza fizi nyo tugarukane tutasha hade kitwasika mwene kubiya masaka konga munse masaka konga amazika ga tabaro dasaba masaka mutagashaba yabampiro mutwaro nagwaga nago mugarura baroga abantu bakurumba ureta masaka watakwenda bagagambanda abakuturikiza umwe byabana bishoborwaha mazima byaba bitari mazima ikiryo cy'amazima aha side yanjye ntikigira ngo ubwo anayereka ngo development plan bari kugamba neza kuba eri ya parties kugira ngo uze manifesto yazo shoti ngo nicyo bacombekirwa nyendagambira umuhurikiza ngo icyo necishuba cya kitarimo n'amazima na inchi abo kwa national development plan nekiteka teko cyuba kikozerwe obwire buringwa national development plan neba nemanyisa long term plan plan yo bwire buringwa kandi ejo nebe mu objectives mu goals mu purpose kwata abantu national development plan omnomo circumstance netandikira RC1 mutense bintu mu bitatu mu bitatsiri mu za ha district babona kuzaramu ebakweta national development plan hazeje national development plan ahabo kurga muntu wena biri kufomu ihanga byona no babiri momo hatko kuba no reba objective zanyu nezentunguka no baba bazitirimo na no kubera akorwa now the only difference omutana sahiguri ko kweza kugira national development plan you one ozo mupati waba no kora manifesto no banogira abantu bakaramoja ababundu bujo omuntu ekateka ya region zezo bakana barebizu byabo biryebi hati iwo waza kuza omu government what is your strategy? What is your style of doing it? What is your measures and convincing methods ni ejo? Now, hate echuba kugira ngo kweza kora national development plan haba harumwe bye bikuru munonga. No bagikora bata. Echo kubanza no bagikora mu mpajinkina. Emwe no bageti inclusive strategy. Buri muntu wena ka participatinga umukora national development plan. Asana jangu yes. Na niwo opposition, niwo NRM, niwo government orum. Eya kabiri negira ngo participatory abantu bakatayibiteka teko byabo ecakana ecakashatu njyango result oriented ecumukwenda gukora nikibasa kurugamo ecamuheru sustainability nikibasa sustainability abashomere sustainable development bajyango hano teka ureke kweteka ho wenga kora generation age okumanagation zizinza kuyisha now national development plan ko kuberho bagireta in the ideal situation omburyo bushikire mbwenu njo kimanyisa ngo ihanga katugire nka Rwampara for example nuturantu enda mizi go munso za mwizi it full stop abisingiro no bahorana bendo rugudo orwabukanga hadi ukora ijo ryo mu opposition kora bendo ukora manifesto aha rugudo rwabukanga orwinire plan ki okoro that's a manifesto
so hati wagira ngo uwarete kiteso ngo akiba amabati noba personal noba waba mini na nimbasha bangu tureke kweshubuze question yangu who is doing it? No, ask what is being done. Oreke kugira uruhu kikora ukaba niyo wahugera echo nzwasa kukora ndukwenda kwata mundu kusika bwa time mukama kwaringa room system ryagura airtime mwe ndiye shogore konka ungata kampire cyo cyasi tinyine shonga konka ekikuru munonga ncyachikwata bintu nkebi bigufu munonga kigambo national movement plan ebyesheme kubane korra abantu nibyo nanjye ndagambe ho briefly echo kubanza alignment of national priorities ebintu ebikwata abanyarwanda byona birumu abantu bakaburundana babitamu kora ino ndakora politics zayo kwata hashonga ejo oretse kwijanyesya okabiya abantu bakataha eshonga ya kabiri consistency and coherent niye kuratanisa ninga nonda kureta obutunguro mixing na eshabwe mixing nebitakora ukareta sodoka jwanzemo ekindi cya kandi increased credibility abantu kureba ngo ikintu cyabone kigendo misho ekikwatira na policy consistency nora abanya-Uganda ninga African setting example kikubasa kwa abantu baketegereza nanye neco kugira ngo one time umuntu bambo bwa headmaster hishomero akironde cyo gukora cyabura hinduro rwiki konka kubaro policy kugira ngo kikorata n'ikiti then mwa bakoze fiscal planning nkabe bakuza kombeka nka district isingiro ninga for example nangwa kankore sembara district abukari neza kombeka headquarters ensi bashime kutunga master plan kugira ngo iki kikorata n'ikiti n'kikorata n'iki tamu ya honorable ogu kwerba yahwireho myaka nkikumere kwenda kwisha ondisha bena amanyekiri kurataho konka the very problem we have in development omuntu kwa kwisha tandike bisia ashenya biri hazano baza kugira ngo ni stagnated development nyoru kugamba kashoma development ti awo wenka oreke kwereba muni yoru kubasa kukore kintu akaha muheru munonga weekend hwireje orwo kubanza no to weekend nkaza ho shemo harum gurisa ine myaka 98 bweshara na numukikuru bona babyamyaho bakangambira ikintu cyankwataho omukatete cyagajo bakangira ngo izo barya sande tubachoma tubachikora kino batahege radio kuba kurebi babano baganira stories z'abagurisi baziganira wiki yona kwani madamu prosogu nkagumza munazito jo mu constituency ya nanka ya Savimbi owari hindi omugenzi hindi bakangira ngo ntubahurira radio ntushabara hanga turebe prose nayera niragura numuringwa obugurisiro hindi derete actually talk show na ninchiya kugira ngo listenership yabo nekwata na haba abantu abakuzire munonga nababota kuteka they listen and they learn a lot mwabare kumpata imweje Chairman, did that? Yeah. We are implementing. Yes. Minister Chai Nagamba, as the programs as much as implementing, I hope that are aligned. Conquer if you are in a system, can overseeing as programs. Every mnoga Dixon. Bueno, was a planning gachi. No take up stand hands. Top, bottom, top approach. I walk baba and top hands. Nubo kumanya bizibe basasa nko kumwanje yagamba buri cweka cyine kizibe kitakushana n'ikindi hata kizibe kituyine omubaka planningira ne copy and paste hariho plan nungi yahandikirwa bashomere iriho hata burubwire kubukwika bahindura ebiro byo kwezi na no mwaka bagiteka ngweje niyo national plan manya 2040 buri yomwe naza kuba mugiga hata bagamba urujungu rungi konka tishika ku implementing afuta umunkora zero aha bwenki we president na NRM kabezire ine program nungi ya decentralization kugira ngo decentralization bagihereza mani aba bantu nibo bakumanye bizibu ebisasize bicweka byabo nicyo kurebera esente zibafite ko mu local government nizikora impact okukira ezu spending wa central government hata nutuba turya oshanga ekizibe kibireho no mururu akajyangwa akasente kona kasigare hari ya Kampala o ministries manya tanikiri kugira na ministry nke ya agriculture muneri yo nehinge nguto yeah wano cyetegereza
ekyo kikabe responsibility ya works na local government konka abo kugira ngo esente buri omwe nayirondo ko arasigaze rero bakabona ko barazibe hati mbazima local governments ushanga itwabe bembezi bababe abahansi no batutera ibinyansi konka abo kasente kace akuba kuba batuhoriza abo kuba batuhoreza less than 8% of the national budget hat 8% ejo omuryejo 8% obucweka chenana bwa 8% ejo nibirye mshara hato shanga wasigazeho busha konka okibanobara ebintu local government rukora wabigerageranisa nebikorwa central government ureba local government ebyane bigira impact nyenda kubahereza cyo kurebera batwire billion yo gukora nguto aho bumba nimfana ba yunura baka contractinga ukukora urubuto rwa bwizibwera orukuzayinsika mechanized maintenance nke turukora hati barukozesa billion 42 kilometers 1 billion konka hati nyo bampire billion just 280 million mbaze kusharurwa orwa rugarama mabera na twashara orwichi yenjenkaka twashara urugarama kuza mugarusia twashara urugabukira seed school kuzanya rubungo twashara rwa cyakazebere kujangango miliyoni 2.8 wanyetegereza abo kwa sentence zizuro mukota konka bari bakakwata billion emwe bakora kilometers 2 esente zaho so hati kunogera ngo ezo sente bakabazitwire nka district sezu kusharinga urugutoro tukantsiza kuba tukozere kintu cyango munonga konka hati abashijano bashitama Kampala esente basigazo ministry nico rukurebera hati kuba kusigaza bagumana baspending ngo kuba rukwenda rero hati buri omwe nanda kusimba kako bata akiriyo nakora girlfriend wanje rukoze kwesimba hariya manyoha iruko yesimba hariya ahabo kuba bine nyingi mwanyetegereza ahabo hati nitunga miliyoni rukaga zo gukora mizi mbasize ku extending amizi omu village zina za bucuraho ndukozesa miliyoni 4 konka redamu ya Chensham okugifukura bakombe kayombeka hema atwana bagikozise biliyoni 10 kusagareza karubu mwanyetegereza hati nyoko kurwampire biliyoni 5 nkaroko government buri nayikondo yona eriyo mu district mbeniza kugikora solar powered abantu batunga mizi so mwe nabari kutuplaningira biyikirize ngwe sente bazishode cyaha cyaro ze kokora be cyaro nambwe ni PDM kuyagira ha cyaro nuko eine mwe bizibu konkat list omuntu agizira ki hayo so konkat wagumantuzirika hari ya district aha center manyano mureba local governments don't have capacity nkababuza imwimwe iwe engineer unokoro ministry of works konka ngutokwenda kusindikira local government center nyingi kushare nguto ngo they lack capacity taro district etire district engineer aine degree nke yashomira hatimwe mukazo mu university ziya okwayiba abashomesize capacity itaba rukoro mu local government zitaragire nabantu tubakiza capacity so benu ekikuru munonga ebyona twena bachairman turiyo tubagambirira nyenda kwecha cyamuheru hatariho police ibatira ho akagira bya no mu parliament ngo buri mwegesa atunge abayine degree wala ko mushomesa wa primary hategesha turiyo ntuza kusiyobwiri obu turashange tine begesa ba primary natwe bataru wanyetegereza ahabwo kuba bakakikora kubi toko basa kugira ngo buri mushomesa yaza kuba mushomesa wa primary abayine degree okabire no yambaba abariyo mu system ogiro tikare bururatunge additional qualifications ni mwongera ho ka an increment hatu bo benyini beshomera konka hati abana bona abarigiro mu senior 6 naza kushoma accounts engineering aho kuba ariyo bakumango hari akasente so ntuza kushanga tuyino bwiri ubwo bwashikire na hati tutine bashomesa abari kubasa kushomesa abana bibi okujiro submission ya chairman watabaro indi twareba no government muneja ebintu kwa implement konka around government rinketa kumanya cyo munsi je no misho akuba instead of using bottom up approach hachirimo element ya
up bottom ahiguru kushitama bakapulaninga mbara tuzaza kutayechi isindira tuzaza kutayechi ndungama tuzaza kutayechi bashika ground so government nebaza kwinuramo akuba no minister kugamba but ground haro kicenye aweho nirongo mpekanza program nka professor nko kuyagamba nka planning nizikera kuruga hansi nizikera kuruga hansi ko nzikanchera cancer uko usanga ntama twereza yo plan yitu yona konko buzibwe kuruga nkache ya mane kiyagamba kuba kushika kwata sente hati we yasindikere parani owe sente nakusindikire cyari kwenda kusindikira nkozere parani ya billion hati onsindikira miliyoni 10 ngunkole nkache ya mana aho necho yabye nagamba ya president kumpa billion emwe ngunsari enguto za isingiro yona really echo negunche basika so really nyoni njangu government ejeje abantu bakunda sente cyarenga sente ziseme kubaze bari hihi okuchiro kuzombantu nkate chimwe mugambambiye ni kwa research mugombora ya Rugaga sub county na Rugaga town council nsangere bataka babiya sente za PDM zikashikayo okwambia kombantu omuntu akujya mu sente akazufuna ntatsikwazifunire nangu ko sangeri nka miliyoni afune mtwangu kachenana ni 5 konka zokwazifunire atoka zikora cyati ati nyonka nkakwa amagezi ganje naboleke embuzi kohereze kuzimpa embuzi nazigaruzayo ati mwene zezo sentezo aba ni nsima Rugaga town council na sub county batakubia sente zichereyo konka tizagiye kora churo sabengere papa taruho muntu ayinaka inenyowe mbempayika mbachondoza oro mutati yoki nazifunere nanye kantuye kunywa kabia ati nazaria oza ko ndiza teza ati ndiyo niza kuzufuna atkonka kizana nazifunere wagarukere ati nanyamaze mati nkubura kusengera ati wengu naenda kufuna sente kusengera even myo twabintu bagamba twaturiya ana Uganda ananka media center hiza Moses byaranga kutwegeza nko kwera akore nabajyantebe muri yo planning atubukuza gukora abantu mkwate sente muteke sako za amagombora omuntu aizena waka plani sente zomusako aizena waka plani bajya approving kara abule kusasura abamuronde konkati bo muntu nakoyeka nakasimo ka president abantu basimere kandi ogumosimirwa abantu barujeho nyenda kwamakuru ngwacha rotari yo kiriyo se ebe byapa nchokwe na president zoke yagire bukobera ambora akarugoyo najya ati nyebintu kintabisangere eza president amagezi yajya ati mwana banyorekere ndebere bari abagiga ababe batezeme kufune za pass movement modo abantu bagaruze sente za kuba tubabiye baseme kuba bakoze okuba kiyabira kantu basango bayire miliyoni nenko koteri bakwata president bamutwara tuzuco muntu cente ngureba sente za pass movement modo ka supplement kache hati kiza ekiresire ebyo byona abaruga besentezo baronda mu abantu ava kwicerizana nabo abarabahereze commission hatoshanga umuntu yatine plani yo kororotoche no kutunge nkoko hatkonka abo kujya ngukizana wari yakachiko ko gabe sente atiwe torane nakoze sizina ryawe ompereze he mitwarane abakariyenje nkabakoma so issue ya national government national manya planning government authority no authority nkoko kureba nanka Uganda Revenue Authority neye marira ine executive director no wechtin samba mweta muvawara obana prime minister obana wa so wasoma abo kubate koreti ine cyo kugendera ine iba kweta National Planning Authority Act wasoma section ya msanzo ya act ejo ne kwereze merumo ya authority ngoko semeye kubana ejukora ken somerumo yayo yona taruho murumo gukora jire bina kukora manifesto zurukuteba function omunanka implementation yayo hatubo bari nkanka bayibece gamango bayice baseme kubamba kora basikore baseme kubamba kora therefore taroka runjo murubo abo kuba wasomoma actejo negera ngu National Planning Authority erukikirize merumo yayo era yeta political parties be evaluating a performance
ya government aheru bayashika omu implementinga projects hata obakozera ariyo cyo kweta opposition bakasitama bakaswiza ma government yashikana implementation hata bo babihinduire ngo basemere kubona babiteko mu manifesto zabo nyenda kugambira chugwire wareba neba kora kokore budget yahwire ya 2023-2024 local revenue contribution ekaberu 23%. 2024-2025 no projecting kuba eryo mu nka 21%. Hatiwe local revenue eryo negaruka enyuma iwe no giroti ntwenda kuzomisho abo kube bari gamba ngo at the moment ntukozesa budget yitu 49.6 billion US dollars ngunebenda after 15 years tubentu ntukozesa 500 billion US dollar no ngo abantu abaruya ari mitwa yabe rumwe cyane tukabasa kuba realistic no it cannot okay robaremo nani ndeba mu chapara ya paragraph ya mukaga na wajan key areas ya market for growth include mineral extraction by joining of oil and gas the industry, then the development of a robust tourism sector. So kokubireba nkokube documented ebito nogira amaskongo ne basa kutisya ahantungu kayitwenda akwana maya haro NDP plan target ya 2040 kuba achieve sectors ishatu okuziri ya makta nzobasa kutisya teka ya 2040 vision 2040. Obere mnongo mtebe kansawa program n'abatesa barugahigura engira ngo obuzibu bw'amani buriyo mbebembezi bitu ba parliament ijo batwara UCD neji development plan ekeshimira garko ministry because to in the ministry ya planning ya finance planning and economic development iyo job nti yasigire era nokujya mutwatine members ba parliament barashobora kutuganda because tokutugambira ebyo ne byo kutugambira twine school dropout rate ya nkana jigambira ijo wajitongana end of year but 2012 listen nkani kuza documentation ya yo 2012 after he threatening me ngota garta kujumbuza 2012 P1 akazama abana miliyoni 1.8 mukaga kanchoronda 2024 bakozere sine ya mukaga bakumara akabari emitwari 18 n'abana mu sine ya mukaga dropout rate keri ya 1.7 plus seri hangana za kudeveloping ngo miyaki 15 kuza billion zone zibakutugamba bakababuzo obudomu aguruka ruki bo umwanya wo kuruga bakagambira abanyaganda baturikiriza ngo abo bakafaninga bakaza mbone batugambira ngo za kudeveloping now twatwine nanka twatchine corruption rate area higuru ngo kweri 9.7 trillion zukubura is a development plan ekiba imanywana bite ekiba kumanya kora no kwandika documents ba table round table discussion no bazikora but implementation is zero because at wasangeji okwenda in fact echi kibakugamba cyo kujya political parties muzitware manifestos actually no kongera kumara political parties amani because atkunda alete nguninza ko rukuto rwa mwizi na nyine muhangi tuyesimbire kumwe we atakuruteka teka ukurukora kanda kumangwa abanyamwizi w'abakora urukuto baza kurugayo I mean nabura kopi bwa leta akambi yo yakora twatini hanga bwana Dickson in fact ina message kurugwa Jotham mwezi bakigina that political parties can't align their manifestos to national development plan because some parties don't believe in exactly now twatini hanga you see amahanga gagerezo ku developing akakora zo authorities kakora na Ministry of Finance and Economic Development Planning yakakora ngesigiha ngakundi hanga
noza kushanga ihanga nka as an example nka America bakugira ngo America first kungati Uganda tuhatwari jirumbi ya segiri nyuriya yabara kusharamu yarinda order from above ihanga nka Uganda wabara ngo nanka yibokse akasente akarinda izo ngomo ngo besimbe kumwe amutera innocent shuwari ngomo okuronda obwenkanya naza kwikiza noriyo yegwire sente z'abayibo musoro ngo bakore plan ejo bayibiye munanka. So the problem it you know mu Uganda and politics. Politics has destroyed everything. Both in the ruling and in the opposition. Yes. Okay. Because omwanya wo kuteseza yanga nkihangari yitu. Buri yomwe narabarubasho. Areki kumurabyo. But ebimwe ebitsemere kwa tukora, because take an example, declarations and nyingi zitwatire. Hatuwaza nkomu human rights za Maputo za Abuja declaration. Imubuto akwasire cyo tukagira ngo byamagara, because the other governments zo mukubraminga mwabari yo mbwebembezi zikazi kureba enshongisha obworo obutamanya n'endwara. Muzakura wagambe cyore nkaro neje taturesere na parish development mode ukashe kumwagireta yayirudinga ki iyo kanga education na narutiro na najigambire nanga school dropouts wabarebe ejo mwe ni eri yokusherebera kusingayo. Now atwazo mu marwaro aroba abamwe butstamina bo mu radio abakuyitera amazina g'amarwara abo imbere y'amarwaro kubambi. So twatsi nihanga eryaba bashija banywano bitaba abakuriya bakasiga batayibite bishajaminwa bakajya mwena mwigusa shuware ebya development plan n'uruhuzo wagamba utikizibu tubarunja paperwork tubarunja kwandika but implementation ikizibu niki ahamwe cyo failinga obudakika less than a minute. Isi Then Governor Aaron. Isi munywano witu akagaragaza kuba mwibira karuru yazo mukishaka. Nakibimbiri yanga nkarebo leader. Thank you. Ati bakongera yaje program ngenda kusima ikintu zamuhanje munongo. Abo kube kintu yakihayo ki. National Development Plan. Namazima twine kwikirizana n'abaturikize ngo twine za councils zitakushana. Iki government ya NRM ya resere no kugarura ubuyinza ikabuteka umbanda. Cyo kubanza cyabyona tarho ihanga mu Uganda yona tarho district tine gombora. Twina magombora twina town councils kandi amagomborago nugo police ntweru kutandikira. Ndekindi kumanya mangu burugombora erho leaders. Ariho chairman wegomborera ubakweta RCC, ariho sub county chief hamwe na council. Ariho naba kansara, abo abantu betorire. Abantu batorana, baplaninga bajya ngo twenda kansara naje cyereceka cyitu. So we government neteka ngutwakuza national development plan yihanga KNDP4. Ebiteka teko bya Rwanjogera nkegomborera wa munywano wa Nyererson. Abakorga rukunjiri abo muruka ba kansara bine kanso yabo yo muruka eroche ya manero situ eroho parish chief ebya parish mudo no bikwizara harumwe byo myuga harumwe ngutombi harumwe amarwaro mabi harumwe amashomero byona babireta murundu gumwe babiteka omukanso yegomborera bakibito mukanso yegomborera bakore cyandiko cyumwe abaho kansara okujekera reka nkushobororo byitegereza haro kansara uri kuba najekera ari kuruga omugomborera ari kuzaha district hat kansara ogo nakora nka ambassador umurumo gwe nuko kutwara biriye bya kanso yegomborera ye akamakinga sure ngo bya fitinga umu development plan ya district azo mukanso ya district ko kuhonarewe kiza Joseph yanagamba bicikayo bishangayo abakansara zabandi bashangaye abageze baheaders ba department bazombuciko ntorereso na kwizera uri kucikira akatiko ka finance bashitama aba planning abagira ngo mweno myaka etaneji icyo nsutekateka ngo hashime kwa ntakorwe iki neki nizo za baraza zitubene tugira reka tuziye tukurira abantu bagamba cebe y'abakansara ba resere nibijwana nibikwatagana ne by'abantu bakwenda ha ground ninga nebisho kandi bitwarigire mu myaka yahwire mu development plan yahwire byo bikakayo so twaziye twakorecho
hata mutebekanisa program district keza nitwe sindika kuri yo ba member parliament abambagira ngo tubabareba yes fine ba member parliament tubabareba kare tubabareba konko batarho ekibuzo nikigera itwe buri district kare yayehorize ikintu cyayo omukamparo parliament mu rukiko rukuru rw'ihanga bo bakabikora tara biyo n'ubikorwa hati nyenda kugaba Dickson nyimbe nyine ground breaking y'amashomero okureba hibasikanya bushenyi na nahanda amashomero nkamunana aguturu ntwombe ko muri Singiro konka member parliament omwe anzirata ati chairman wa mperezizo bari rwa kabiri ati kando chimanyi hatu turyo mu budgeting process turyo mu national development plan 4 so tinko basa kubaho ahabo kubashemeye kurangwa ceka cyanje nakiteka mu development plan 4 hatu ryawe yazo ondijo yazo mukahuki ondijo yazo mukahuki yaza kuronkinga ondijo yaza ground yaza kuzika ondijo yazo mbita kwatirini hati nyenda kugambira Dickson ntusigahe buhurirwe tuzahibutaraki ebintu twena national cake ninga budget yihanga n'ikintu kimwe cyone konko kuba kucereta kucitugarura nabitu watumiri iwo nubwo yakubara kansara wa district iwo washanga mu ceka cyawo hatine kikorirwe bero mango cyuwa mutumiri ebi watumire tibyo yakoze eiza kazo mu ntaro nyo ni kugambira amazima ni kugambira nyo hati ndio ningamanka nka technical person ni chairman wa district konka ningamanka technical person tokuza ha district ukaza kuzo mu ntaro tukuza mu parliament ukaza kuzombita kwatirine ukatekateka ngo ceka cyawe n'ibicurutunga hari abakurobinga imwe mukureba ha kamera hariya tubo bakora imwe mwaza kuza kureba bagamba kamera hari ukaza kubakora tombyaro byabo noshanga hatine kiriyo noshanga yo kamera yo tinkwenda kubanya mbabagarura ninga tubakubagarura umwe utiba no gambo nisha kwata kubi byo tinyuka stanye byaje birashabiri ati jo tukaturya president ngamushaye ibintu bene nti yaba tuhereza ondijo yajya tito tumazire myaka nebyanda ebyatoraganise tibyakizire hati nyo ninje manyaji ngunkine nimbashura ebintu ebiniza kubitunga kandi kana kigamba ebintu ebiniza kubitunga abo bari babona za ku followinga wentegereza so muterekana sa program akamushanga okushobora abaturikizi ngugobi abiratagwire minister abiratagwire nizo banaramo wabiye na habara bo opposition ati matches muri yo mbibina byangiye ubutegeke muri yo mbigombe muri yo kurwanisa kugira government egergeho konka no buyakurgaho development plan yihanga yote kurgaho hata abantu bingi tabakutanisa ibintu bibiri state na government the government can go but the state will remain como kamanje mhanje the government will go can go enkumi birabira na mukaga but the state will remain and national development plan state no broad actually so mwana abaturikize hata abantu bingi bakanise ibintu just for the sake konga twaguma twaza haro yarte tugire ngwe ego nyonjo namwe ninkunda mwishuki ncyokora no bari opposition nubwo atari mu studio na emeraje atoruguto rwiturwa kwa namahiba kubirondera atoruguto kintu kitu cya nubwo aratere nduru hariya harana government yatereyo manya bije bikongana natereyo gukora so mwana nabana bo opposition abari nkogo bashimiye ko mbegeraho bakatera enduru yo gukora wotatire nduru yo gukora abo wanyitine cyo batunga esente zo turukutunga yes ninki mwe shati chairman wa Gamazum hati wabana planninga na hende nyuka gambira president omuhango mushana kujo tumukamanje president mwanga kose cyo kureba cyaza district nkego kundeba misho hati nkajara ntona mazima nimbasa ndakugera amagomborera 30 ukampereza billion na district inegomborera 8 mwenda ukagereza billion nto wa planning recho ntiye bare muzeyo katwa ntkonko wa planning recho akagwi nyonshemerire billion uriya shimirire billion compared to the size of my district kandi cyatari according to the population nyine mitwaro nkaga netaro y'abantu nyine mitwaro 23 yempunji nawo kuyaje kucigita shanganisi y'abantu 1 million yajya tuwezo shikire cyamani no habira jya toshemeye kutungira waro atukatunga na machine ze zindi twakongera n'isende zo gukora inguto abo kuba tuturu kwingana so cyamani cyanagamba umuplanning ito planning ebiturukutayo tibyo bakuta process ya inokutina kwawe yajya abantu ba state babasa kuja kuhinduka government yahinduka ushangenda bari no mu government ndijo process tire submission ya najya mutuza kuza na state
ahubwo gavumenti na state bona niki n'abantu kuko na government nayo kantuzaguma which is okay kongito tfa system wito twenda kurona system erukwata hamya Uganda. Back to the topic, to me nindeba ngwihanga rigira hamara and think kuma abantu abachikwase abachirebera and ebintu barino bareta ngumanya parties zitware manifesto zitware on planning yihanga nyoni ndeba riyombongera okunafaza opposition because these parties they are opposing the system, they are opposing the government. Itwentwakanisa enkora ya government kandi eshahezi noendangu turete manifesto tujiteka hayawe then turondo kuturashikiriza. That means abantu batwikirize gukora hamwe ntubatachirye opposition and ece kintu nukwandi kuchakanisa anke eshahezi ntujyanga tutwire democracy konka mchiza kwira kushesha twarwo mu karuru tushanga twine leader opposition on parliament, tushanga twine koram ya opposition MPs on parliament, tushanga twine obuchikonka RDC ngomo kuyakigamba, ushanga twine obuchikonka on parliament burhona naba opposition bakusupervisinga konka at the end oronda makuru go buchiko oronda nebyarwo mu buchiko bigiraki bibure so nyoni inter opposition omuranga twantugirangwa egi government erigira hamuramwa tureke kwikiriza kugizo mwipapa ngo turiyo tugihabura me am opposition ngo government egeremirwe turete encourage but I'm not this opposition ngo tuhabure government and ekintu kituru move for sure it is too much. Echinareba minister yo naturaganisa from 49.5 billion to 500 billion bantu moba obandi babihanka Kenya obandi babihanka America muiza mutekatekera obandi babahinzanka I don't know mureke kututomeza ando kubari yo batutomeza nuko bakutomeza omuntu wa hansi muriyo mutome ande kinyi nire kinigana roko leaders roko councils kansara rya tofune mtwari 17 azachizaza kutera government omungaro cyamano rya tumukufuna miliyoni mwana check ba MPs binesete zwingana timwa mkuzurundana mu Butare timwa mkuzurundana mu town councils manyo mu cities timwa mtukabura abacho mutakuzo mukazo mukagamba mazima ngo system efire nimwa mkwiza mkibra NRM akaruru nimwa mkwiza mkibra ba MPs akaruru lera eshahayo karo kintu kushashe shayo kushanga msente nyingi nimwa mkurundana sente mukazitwara mu central government konka bakoze sanke biciko ahabwaje ito abantu baburizo twetori rimwe baroko leaders nibamangu sente zabagarukamu niza kwika haritwe nibamangu sente zabagarukamu obuhereza bira abantu baburizo bashemuka so nicyo kwene besigariza sente higuru batfira abahuku. I don't go with this system. A system where tfira abahuku abantu bahansi yafura bebembeza abatwetorire yafura abashomesa abashaho abapolisi abatwetorire abahuku iyo kozo mu agencies oreza KCC orebeza UNRA manya URA ore sente zone zikugokwe oronda sente zilonzi zo muroko councils oronda sente zilonzi zo ground zigiraki zubura so and twikomumbera yo kugira ngo abashijamba tekatekera kuba kureba iba sente ko ministries bakombe kagagazimbe bakageyetera amazina gabagiga amazimbe tgar mu bantu businesses ziriyoz gwechiro ni hangwe there is economic growth and economic development tukwebwana RDC they are totally different okanye sebizimba muri imbara tkumaisa no bugiga ebizimbe bitwine nebyabashuma tarumu bashubuzi tarumuki man to just start no chiza mureke tugamisa amazima abashya batwite eshahe zimbaza kureta nkishomero batandika kutugunguza chairman C5 ngo twerezi itaka amataka bakagibaka rero za kurwana nekanisa oza kurwana nekerezi ngo bakwachi bakwitaka baiba atchairman yakindu kusimira isinjo nito turukubi konkachi kutuyambo naka budget kempunji itwepunji ni hange rindi kandi chairman yacho ninjukusimira ba MPs bakazeruguru bagweze jareka kubahoreza bara basire bisanja nebisanja toka mazire kisanja ijo bakaba batuiba hamiza higuru warga aha district na some technical people mwaza kurwanirira mizi so twati kinege system eyo kubebebebe kabantu bache bakarya bakanywa bakikuta yes barakamba echa prediction twati kinege system eyo
kushanga ngo eryo teka sasiwe deficit budget ekikureta deficit budget niki isinjira ka district kine ba MPs mukaga yagenshoza yona nabati na MP omwana icyo kuremeraho bati tukakirebaho mukazi matemba kirumane MP matemba akagamba na ira kariyeri kira nabakazi bona bijiro mu parliament nyona nazo mu parliament kushishira abakazi nimara abantu binji bawushaje kurunogero kansara wawe ayino musara ayinara wensi bakansara musigiza kitiriza cyo kuzarufu bakabanjura ngor kansara tumuru mukantu tutayirakache turangire yambara entabe yambara yambara bishive katubaze twakire kirango iki katubaze umurimo gwa opposition n'umukuru no questioning government kandi bakaji shaba accountability to question the government and hold them accountable so kugura abareme mu burigiho yoti kuna muntu kumuhomura mukamure makatarwa kutungana sumuhandi if you cannot question the government and you hold the government accountable burigiho amone burigiho ozemwize byamira because that is constitution no gomane gekwa. Yes. So you must exercise your constitutional rights. Manya supplementary kache honorable ngomu waja ngo baba batakweshoninga babirijeho hati babirijeho mirundenge because mu opposition nitureba buri opposition na rwana no opposition ngo nuko kurugaba cyo mu system Iyo ne bugamba byawe tujya echa kandi mwino ko making sure no opposition ubwira unako mu government no nabenta girumu ni banyamba for example ka wa opposition bajya mu rukongera nabanyamba ku fixinga mistake because tuba tukora mistakes abantu bajya no bachitera bakora aramwejo ugaraka drawing board ni wareba ngo no I have made a mistake here. So, that's why our government to appreciating opposition no be because anugumana gaba gwa kwa bini. So ishakandi tino making sure kureba ngo twahereza alternatives. Nabwo cyo to me ni nchirizangana na national development plan. National development plan wa majikora tubaragikoze nke ya NRM. It was for vision 2040 umugasho gwabo kagurwa rising household income no kuimprovinga abanya-Uganda icyo tukakikora twareta PDM. However kutwaresere PDM Parish Development Model twafuna mu bizu by'abakozi ba government ababemba pingejo ejejo project because mwe no kutima ngomba bakozi ba government twinemo nabo opposition. I'm sorry to use an example ka amon no shangaje RCDO konka techuru nchamon wono wore nagamba tumanya hata RCDO we gombora witakugamba as the one more dangerous than amon at least woman nagamba everybody knows RCDO naza hari yar popular wa project ajata washa government waza kugira imirayi ikagitira mwena ba chairman ba governors abinyi naho wisingiro no wambara ni mu kimango kizibu kituye no PDM niki tugakiriya iki cyaba parish chiefs na nabachemana ba PDM sakozi ababu utabara yakomera katari wa opposition tikwenda kubabehera realistically ningashi awabare ba papara byabo ya civil servants babatine bugo manya ongo mechakagamba ubwo mu ruko gwa Karinje aho nashangire chairman nakakiko ke bakahereza umuntu wafiro kwa kabiri bamuhese nto kwa mwera kungawa kabine god parish ecyagamba kunabire ntire yo parish baraza nkeze zuwaranga ba kwatora chiko rwanje abemba rutebekana sabo batekenokrati baruteko mu ruko gundi ngo bari abantu batakabanya exactly so cyo nari ni kushobora now challenge yitwine abitwine panels batahi banje no muramu tuzumita wari mu government twine mwa batabo gukora mu government who are policy implementers aba amona rukugamba ngo twine paper wa kanungi konko ku implementing now those people cash no mumanya
wowe numuhereze papura ngo atware azi kuhereza sente porose akika amazu watabara hati ayoreka ngo porose niwe yatwire sente amazina nayibare porose kuko se ningere nitabara and remember nuri kuba nikora monitoring signature ya porose tinkujumanya analysis na followinga nkamakinga sure kure porose niwe yatwire sente whatever. And secondly nyenda kubashoringa imwe barya itobo gukora monitoring. Yes ndukendera nabo itobo gukora monitoring no shanga engineer in the paper working utozona ina accountability and invoices finally 100% uzagura urundo rwuto rubura hatuyibuza yabe na ya invoices na ya receipt na soprano contract butumutone signing hatogwe engineer na kugira ngo mazima tar patriotic ari nko opposition konkatu yesherekiremo hat abantu mbamayengo urguto rwabo bari umbaza kurukora konko papara urguto bakarukora kare hatogwe umuntu nakwakarura kumi biramna mukaga kakwakarura so ebite bikoze gwa paper wakane byinji konkagura undi tibiru. So that is the challenge. Echamuhera munonga mukuru National Development Plan 4 nituenda kongera intasya na n'abantu kubafunira kureba ngo for example ka skilling. So tukamakinga sure kureba ngo National Development Plan 4 netanke 2025 neza kwe 2023 then 2023 then National Development Plan 5 netanke kama 2035 eyamuheru eyamukaga neza kutandika 35 ejo ntu expecting ngo by 2040 hine turabe twashikira mwe bari munongo. Nelson urukwishyara kamaze basiye cyangwa cyaho naho abangara tugendera Dickson nanye nicuzingana na abaheza ku submitting ayo users zabo especially ngom nicuza neki yaheza gamba echa national goals na minister Gorobi ecyabe nabagambira wa opposition kuba nabo kuzamu kuzenyu nabo kuzamu bakaparticipatingamo abo kuba as national goals tizapate nka NRM ne basakurga heri izoba haza honke nijo pate egende na goals zezo so long as goals zezo nizenda kuza aha muntu wa hansi niziha yo muntu wa hansi nizenda ngo muntu wa hansi argeyo na wagire yazi so nione echo nimba ntakukireba mu buzubu pate ya leta manifesto yayo na yo kashanga ngo goals zabo nkapate let's say nka national unit platform goals zabo nizigenda neza national planning authority ico ni mata chini ho buzubu dende chini no buzubu nadi one ureba nka system ya education n'ibari no bareta nore ngunindunji erikwenda ngo bargo musiyore bazo practical science storming education age. So ejo wagireba okashanga ngo kongo buzubo bugiruho ubu nkugireba no kushanga ngo harimo inequality mwame ngom kushanga ngo headmaster wa sciences natunga almost million mukaga then no arts atunga million 2 niwaho nindeba ngo harukizo umuhereza million mukaga konkatu wa funding amashomera agwagari naza kushomesezamo kushanga ngo let's say uriyo no yenda ngo ashomese bya science konkataro laboratories wamuhereza salary ya million mukaga konkashina za kushomesa njijora shanga ngo implementation tero on the ground sente naziri so nyoni bani ndeba ngo babi bashimiye kutekamo ebaratandikirwa then waza chintu cha because noreba as goals zona tuziteka aside ya economic so waza economic no shanga ngo muihanga ka Uganda hata chikusinga kuretera Uganda sendi no shanga ngo gold konka surprising report shobire ero kugira ngo baherize certificates zukika 500 certificates konka supervisors 8 of them 8 members no supervising those gold miners. So norewa ngo aho ntaraki ngaho chi supervision hato mushorunguza kurgayo guta gwa Uganda by the way no bumba ndiyom nahurira honorable Juliet akakigamba ho kigambo cha Gordon Parliament kunchi batezo umutwe umushoro kuguta kurgayo so ati waza kureba ngo umushoro tugukurgayo kwe kandi nugo gukusinga ne retera Uganda sente nyingi aho tukabe twina habakozi bingi dene kindi nanyira kwendera naka implementation ekijibiretire kizubu ni self interest
omuntu hatishaya hatitwe n'abaryomu ninga shibona baryo mu parliament abo bacibare migomero mu yabo kwa kushikamu ateka ruwe nkomuntu no yakubaryo opposition so tokashanga ngo haro supervision na implementation muza kugendera RFM then umuntu wahanso shanga ngo accountability neza gumerya hansi then akamuhera umunonga nyowe ekintu kubashaba on planning yabo kibencenda babanze barebe enyuma eyitube tugenderaho rupuru zezi bashangire mu nziyo kuzezi ryo mu education babanze base oversorting eki education kwere health basorting health then ushange ngo at least twaza kongeraho izindi zitusubira izindi zibakwena mutongeremo ziriya twasorting akamuhero no kugira ngo abanyarwanjogera erizoba twine MP witwangwaje naza kuba twina shayi washaba kamwe no kushaba abanyayuganda n'icyaka ari standing with our patriarch retired Canada Takiza Besigye n'abakoze mu court martial hamwe n'umunyabiyabiragiro Aaron Kiza akagambo kamwe nisaba abantu bitu babuna n'ubugwaje abantu babukanga nosi orugudo orwo yale orugudo rukozere kuri komoragaruzeho umuntu wena atara ayabira ryo rugudo rukabura gukora tukagumanterwe bina biyarinza kuba kigiye kintu cy'umuno akamuhero abanyayuganda ihanga twe nanditwata so mureke turugeyo turwanye ibihanga ryitu kandi tuhe system aho ka system nenye gisirizo umuntu waburijo then ego besaba cyahiguru you people never kwamba planning and bihendero mabondo gabo kandi nizo tukubabisaho so we need to come out twerwaneho nyoni njira ngo umuryo gw'umwaka gutura umuhati Dickson twine kurango twakwatanisiza hamwe kandi ngenda kushaba abebembezi bagenzi banje nkicara ngo kinahurire cya munyana wanje chairman yakoraje abo kuba ubwo bwire ubwo abantu butija kubuze bye kurataho myaka 5 akamyaka 5 no gikora hati warango ikintu cyo gutyaza mpurana hati uba n'urugudo uba n'ishomero uba n'irwaro uba n'icyo kusasa cyo no banakatindo ko wanyu utarigire cyo wabuza so namwe ngenda kusimba bakansara manje ba district na chairman wa Waxari yaha abo kuba bakakora umurimo murungi ibintu ebitutiro mu plan yitu nka district byona n'ibintu bikwata aha abantu babutosha so ni basima bakansarazi banje na bayero sisiri cya persons umugate abakuba mukandetere biribyo kandi kumwe mwaretse bitari byo icyo nkiki masanga abantu no bakubuza kubonabona nimbendeza weekend no planning no kutandikira hansi nicyo rukurebera ko nizero mu bace yaman najya ngo ninteka kwetorora America yono mu district nintwara bebembezi all heads of departments wa health or education bijaha cha ahamurka abantu bababuze buzo kandi bagamba nabo okubo kwende cyanga cyabo kikoro na nitwa ba district tubanjura ebitukuba tukozere omucweka cyabo so hatezo nizo parish barazas amagombo raganda narabiremu nyencha kare ninzarubaya na nahandi so nico manyisangu twabantu kora tutyo tukahurikiriza eby'abantu bakugamba hansi nibituyamba okuplanningira district yitu kurungi eshaha yona turiyo tuza kutandika kuombeka district headquarters wizweraho cyangwa twine na plan nungi turiyo tuza kutekaho na regional zoo so imwa bisingiro mwena ebinyamishoro muza kubana mbirebera aha kwaje so ejo niyo planning eyenda ganesia ati niyo cyashemeza munonga chairman wambarara eshonga yaherero kasinsiyare yanesho message rizo hatkubarateka teke kuteka zoo omurumbarara yono bora boryo opposition mwene cyo kigwire so a national government plan ni plan erukutebo ho myaka kama 80 narenga yo kureba ngubuzuma ebikubasa kutungura ensi biruho konkima aba opposition ni opposing aburyo ba leta mbona kati by the way simple national government plan no plan erukuteka teka hantunguka yabona then politics zanyu tuzurumu nabona cyo mwami chairman wa mbarara gambire barebere ngumbarara bagira zuu nekora
mbashe zuyi batire ntebe nkaga nendijo amina akagishangaho bote yagisigaho n'abandi neko rabona national movement plan ne yamwena muyo politics ngufu actually Uganda katunga independence nagamahanga gano mugamanya bamukweta small tigers ahabo kuparaninga je ensi yaguma netungu mwabare munonga good day yeah we bare now national development plan especially in Kenya ya kana it is sustainable economic diversification, developed nation and inclusive society. Now imwimwa bitubyo tupuraningira kumanya government erije kuberwa mbwebembezi 13 eyindi shuwa ne 10 na mukaga ne 13 gonka eya 13 makumya 35 ejo tukujumanya. Now government kuza kubera hubwiro mu phase 5 na 6 amone ne basa kubirye yani. Now turiyo tubagira ngo kumara atandukanye mu izo mu government mutakashikana mutero mutishaka hiya nebintu bitkwenda mugumizemo. It is a continuous development. Twendo shikaha obe stack nabwecho muchembo racing. Now national development plan bo barya kubagira ngo murete bitekateko byanyu ko murabe no planning wanyetegereje to planning ruguto rwa mwizikiho imwe government ko murazo mu government mugombeke na corruption embracing so corruption term development plan. Those are the challenges. So you want to the passport. Yes, so now get a good father to embrace. So now get to amun mumure ngakuba planingira ahi muri zire muza kushaka ibintu biteri abarahanga ni yangariga. Reka tubendeze sana n'ugi manye ko mwihanga ryawe twa generation mukama barinde tugane sana kwija.